adi nkoma na nkoma ne Patrick Vieira adi nyina so mo person mo di team na de ma na fe won so ya tuma na de ma Senegal ma no nkoma kakwa men saka se wo ma di nkoma no ama nkoma na kwadim ye pa ma kama se Patrick Vieira enso ya adi atum se obeba be ya tuma no e de ma Senegal ma nte ente opeyine be ba be se tuma na se e de ma Senegal ka de ma gwa no tu bia enso mo su put in place na fe wo betima we sa agreement no wo betima retia ene nkoma kakwa so fi Senegal e de apa e wo tuma de so aye coach ho nkoma de ma menko Pep Guardiola eno da me ba be ka to so Pep Guardiola akata eye itla ban se ana afe no sasa obaba be die aduma na 20 million no wo mun topo sasalawe no wo mun topo salawe ne dia and obaba be aduma na very simple adiama the Azuris of Italy anya no kwa afe obanso a wo ma metena Italy ho ene nabusafo no awo Spain ni adinti no wo ba kwa basa wo mbeti ase a aduma no be adiama ma no pay reporter men saka esa yasi Pep Guardiola aya na adwen sa aduma ko na hunya biem esansa person nya time with iron family ebia a year on and obedi sadi say bi obeba coaching job mu a wa ba be fa djuma bi aye enchade enkoba kakwa mensaka e wa djuma de so nti tila djuma no de ni amete ani nkoma na mawiem chaza Pep Guardiola wanya kasa djuma no ntibi nya na sa ani enkoba kakwa e ba e wa djuma de so na anu na ukọ yitila nipa ba ko mede so bo no pa no aye Carlo Ancelotti ezansa Ancelotti mu wo gidie pa sa anka yitini ni ba de obaji adjuma anka twen na ya djuma fama de Azuris of Italy na ene omo we Carlo Ancelotti na tese preso ana opeyini wo ya djuma no wo mu e kasa sa anka Ancelotti nyambote ana nkomedi sa coaching job we de mana anka nya sa afi na djuma na ba betompa ya wo mu pe coach e de ma wan kasa wo de anka djuma no I very simple na kono sweat ma ya ne ya reporter e free Italy ade aba e wo djuma de so afi ma men ko Germany na men ko kodi nkoma kakra no ada meka to sa Shanking Klopp and omedi aduma no bema no na makwa kodi nkoba kakra awo aye Germany aduma no omanya adama no entema ma twani o squeeze no so no mo be wo panya ne de Shanking Klopp ha omanya de aduma no diama no na Shanking Klopp akasa ankoba Shanking Klopp adi bani wasi yankama supporters ha wo mo Germany enyina ntiase se aduma no oba beji aye na ye supporters ninti ana oba beji aduma na aye na mom dia on pepa aye se waye bibi na nkoye na German fon betina ba bi na sabe wo modi ho ntansa ene ho abufuo ade akwakoso na busia so dia wase abasa dana no beji aduma no ode so waye bibi na se nkoye na se Germany mining pe supporters ni pe omfo no Shanking Club na omon kante na nimpen wabati ase na onim kwa omfo so omodi tomatucho enso ekomu anom ni kwan a wo me di Junior no Grossman enso dia famo wo no ye Shanking Club wo no ade ompe aye sabe abodina keka no so amfana busuamam wo bedi na tema kasi nanim enkokodi na busuatam wo so ote se German ni babi anase wo bi akeka bibi dia fana busuam ne ba anase bia ne yere ho a dana no beji adwuma no ade ato ano ye nkoba kakwa so a but Shanking Club ade ba e wo dwuma de so a na pe no ya kache kakwa de ma de awon nkoba kakwa na anya Shanking Club nkwa na ana wo me de adwuma na ade ma no reporter men saka ese payment saka wono so mama na adwuma na wono no oye managing director adi ama German Football Federation no wono oye adwuma ni nyina adi amamo asaya managing director enkoba kakwa men saka ese no ada ana tese adwuma ni yomu nyina wiewie but time omo pa Shanking Club ntoma ene no open na nya de so beto on de adwuma de wo manya German ye so ni Shanking Club ana ba be adwuma na ne reporter men saka one in the contract no to 2027 and tani ya juma mede ama payment asaka anti yanko anime yan free Germany na yanko Madrid yanko din koba kakra me ko Jose Mourinho na makwa kodin koba me bato Jose since so started Madrid the juma no ya say ado de Madrid the boys in the form pa no aye routine aye physics nkwa na once I back here Madrid e ba beto that hwem bi chasa Madrid the players in the ball aye ball na if 68th minute econom na players no my mre enti ya so mu kwan be fa so training players no ya say Jose Mourinho ba and training na wode o ye nyina na ya de high tempo ana test wode maintain efam and you say what the players ni ya double training kwa say na be o ma hu ade ne be koso ye wo mu so betimi anya
condition na ebetimi abo mo masa league ni satia e de players no mu sia kan abrebia embo makata ne reporter efri Madrid akata su di eba ma men kwa Argentina men kodi nkoma kakra Nicolas Otamendi reporter men say kan ya so ta also retire na from the national team nkoma kakra ni asa blante no wogidi ese ade a waye jama Argentina man joba ya no aye 139 matches ano boy wadi World Cup bako wadi aye Copa aye America aye mienu ana falasima no so no wadi aye bako entrofi se aduma ni nyina sin koda no emra metwa so nya aduma no from Argentina man no any reporter men say kan atese free Argentina na no permi di hun koba kakra e dia man na ma men call London na men ko ya aduma no kakra wo England me ko Arsenal kate na wo ko Arsenal pato reporter men say ka say when a Brandon dey Bruno Guimaraes wo mo say agreement to mo nya rete na do sikana wo mo si Newcastle epenom ano muncha da nya ni nyina beta yasa na so the first bid adeko sa bid we o de ko munim sefa but omo ka ten ko for so munjintum 70 million pounds 70 million pounds ano bid Arsenal for ade eko wo mo say o munim sa nya din ankofo no abeka se so beta abranto no mo na reach agreement personal agreement terms ni na condition wo manya ni nyina with abranto no akasa ne scan beko se scan ko na se Newcastle for enya de tum se kimdia ene Dina so Bruno Guimaraes wombe wiewia bibia anya hwekwa de by Monday and na test omo pa branta no ntoma as a Arsenal player and you Bruno Guimaraes nkoba kakra efia kodana kati edi aba me pato nema so obi ani ne fiasem me pato teni nema wotu obi andi ne fiasem na obi ahu asem di hu nkomo ene ya dia nema adiba woso no nkwa na no da omso ani team Santos Boboko no e wo game omo kwa kobo ana yasi plan ya de enti no onhwe na won tuminya very fully fit na emwa team no ezansa uhwe ma na nkata se Copa aya South Americana wo mso akwa Venezuela na ja omakwa kwesi akan enso e wo ho ana yati sa ya se nema nya de so bekobi ne so on telefie no onjuju no ho onye training kakrakra se na be ya hoade ne beba wo mso mu hu nema na tese nema to podcast ya obo na eno na supporters masa hakate na ya yo yina no ya yo yodom ne yo senior jaza umpe ye jawa na wo ya dia open na jaw mu soja e gu nema so na ano na no anwumire nema eko training ewo Santos wo mu training ground so wo training wie na tese wade baba tu dwa so o kam obi atiase se wodo so obehu se wo baabi atuto no ho a enye ze bia wa nko training no ana ze bia adwuma so ye as a player na Santos bobo ko no nya anu aso de no akwa tena baabi wo se bia wo training na wi ope baabi atuto no ho ana wo sa manfo bo po kanaja okọ so okọ tena po kana se kakada we asembe no ye bone ben anu ye so bia ni ne fiasem wo abeka no asem no eya hwe ho anse no akọ no nema sampato ja nema e de ba ena no panie atasemi ketre kakra enso e de amani na ma menko Italy menko komo boboko no na unim se komo ya se league na se a wobuko Europe wobuko ya aduma no ene aduma nso apa ama SAS Fabregas nto obu hia players a wo metimi di o makọ Europe na ano na ya so o makọ Chelsea akọ akodi nkoma na nkoma mu kodi wo Chelsea ni nyina ya se SAS Fabregas ko na so se tama mfo mu nim dada senior player legend mi anama bai na mu wo tabo taloba ho ma hu sa mu totole kra mu ni adade nta koda no mumfa ne mfa mame na eda omna meboa ko mo boboko no yasa ase Chelsea bet Chelsea sadan Chelsea ana wani abrante di nkobo yasa telo ba dia wati ase said we be sia kan ade matima ni dina di komo enti mpempe ya make say kwada akra ne twense komo for ade bid ade baba ada so mbe wiewie bibia na we betimenya koda no na yasa komo for said we be 25 million euros and a fixed air price no matter other air 5 ade account as add-ons afe deal ni nyina be 30 million euros eno ye deal amode ma Chelsea sa wo monti na branta de Chaloba emesa kan fam amo edi isa na to de Chelsea se bia Chelsea be di 30 bin ne edi atuma na se bia Chelsea for enso be so ma dwena ne ye reporter mensa kam e wo dwuma de so na no pe no make it de ma min ko city min ko din ko makaka Josco Vadio wonum aye city player
reporter Mensaka say was a long-term contract where City Boboko no and team anya de Sabrante no wo free hot na adwuma no be kama e de amakat no yesi Jerome Doku so no wo mama ne improve contract out as a document I ready ni do no e be until 2031 and also sa do no ma ho mu wie wie ni ata Sabrante no e de pen AC paper so avo mu so bu wi a one player ne de aka ayi Sabrante de tin e de Abdulkader Kusanov wo mu so eso mo man 5 years adi account contract no mu bia mum adi amakoda no sani bia ono so the next one no ne signs no betumi ayakama adi Manchester City boboko no ani a reporter Mensaka atese na no pay me birthday kakra enso adi man now away from that no mami call with Jala Fuente na min kodi nkoma kakra god no head coach adi man Spain man no Womo ana aje World Cup na player wo Spain ama moji aye World Cup non under player te say Abranta ni dina de Ferran aye Torres na I don't know opeyina kasa dia fa Ferran Torres was it their man for aye di ti Alvaro Morata no anu abi anom ye de atia Ferran Torres was it Ferran Torres o mu andareti ni pa wo pe play o mu andareti na bo no onim ni po atese eba on numbers a wo betimi ama wa aye Ferran Torres better what's a man for ne ayi mu ya mu debate mu ya analysis na ana wo Ferran Torres no ye good dia better wo sign as a top striker and na wo pro bi dia kan na papa za da braka wo sroba obi a wabo ama Spain ade World Cup dia san seven mu ntwa so esensa Brantani a good player where a player high quality a winya no team ama so wawie enti sa ade na amakeka na ne numbers etre player mo so anyade ne numbers etre so ye good nti ade nti na mo criticize Brantani team and so ade Ferran Torres anom enkoba kakwa so Luis de la Fuente ade aba ewo tuma de so na no pe no je katire anso ade ma mame ko Sayad mala anansa wonu ye player ade ma FC Colombo boko no na akoda we makwa akodi na tikakra yase Borussia Dortmund akosa nkomunya Saida ankombe pa akoda ni ye pa wo mo koy wo mo se wo mo kwa 26 million euros and ye fixed price wo mo de 8 million abaka hom ano conditioning atase I don't know ababa saniema tutoya bonuses ni ade and also about Kana Chas and Comet Massa Brantano, walking in India, India somewhere, around 34, million at Tessa Munso, Panasa, send your man to bet me a coy. Now, yes, I paid the normal coin, team and dinner at the FC Cologne as a Said Mala. Nitio party, I have 50 million euros into Borussia Dortmund, and you're ready to make 50 million there. And your Muncho Nadia, why you're ready? I'm gonna make 20, and yes, Said the reporter, if I could Kati Adi Eba, na Mamenkoya Maxina La Crosse, Minya Kudano Kobakakra, na a player out as a Chelsea, and he Edineti pa, and a Crystal Palace Bobokono, Yas a full agreement, Chelsea and Yarete, and Naya Branton Bay and the Medicals, and Naya, Chelsea Bay and Answa Branton, Abranton, the Maxine Lacroix, Wababa Besiaka, Edema Chelsea, na I 60 million euros and years car, Chelsea every reporter Mensaka, I have 15 to 10 to 15%. Says one nanu so wa Brantani contract so tama wo fi Fallback Ebanum adu chesa Fallback bobo ko so benes kaka nanu so teme abo amatesa Fallback e dem so akoye dem ma no Chelsea ne Maxine Lacroix e e free na kati edi eba maminko itire minko din ko kakra Roma bobo ko no but anu kra ye Milan minko AC Milan na AC Milan wan say eba be ko World Cup no Abrantani de Rafael Leao enyamba be kan say wono wabre AC Milan nebo enti wonya de obi oboko so offer bi ba na challenge ni ye good up obetra so obeko na akọ new challenge na yakọ World Cup na ba team ya head anyinite Fabranta de tina de Rafael Leao and another and Zanton for quarter no mbisa e tabai na zo ka zo kwa wo mabie moda ya ba wasamba na wanya de obi ana ano so say ono woni AC Milan our long term contract as a contract na bi wom enti so na oye AC Milan I play as matter say when your new challenge or bepe no anu nta say sabi obi bia no aye say because we under contract edema AC Milan ti say impo say contract ni biba and also offer ni biba na say AC Milan anje anto be si dan no akọ ento on your twen say bia e de manyina betima aye kama e de aba no ani reporter Rafael Leao efi na kati edi aba na no pay dia make ne ya say Rafael Leao enkomani ni ya say AC Milan for nyame ya tom no mutimi ton Rafael Leao ya say wo
nso ewa brante bi a won person mo kofa akoda no ede ne ba na akoda no oni mpopo ye pa atase uhema wono yawo no ewo eye Belgium beta wosi akan ede ma Greece man no na wanya just 18 years pe wosi akan ede ma Kagek na yase ball pa akoda no nim ne boye pa ne dina de Constantinos eye Carisas Constantinos eye Carisas na yase akoda we ball oye midfielder etobo tase se kobase se Rafael Leo abekọ de eye Constantinos eye Carisas no mo kofa akoda no ede na bana waba be ye tuma no ede amatim no yase just under season ya akoda no eye 11 assists in 34 matches 11 assists in 34 matches and tunya players anatase wabeboy ye pa amane man so akoye diaba Meko City na James Trafford makodi akoda no nkoba kakro ye goalkeeper na enkoba kakro mensaka yasa akoda we Leeds United ana abasa one person mo talk da no na 40 million euros ani ye due one person mo de talk da no ama yese City for nya dia tuma na sa emom yese course say what do nim nie sa ko ba sa dan chan koma bia no Leeds United Everton James Trafford close a woman yes Man City about talk with 60 million euros muchen ye 60 million euros any other team you baby no and ye buo bi o mo pe no we metimi dia kodana tem enti enanetina wo mo we so metima conclude na branch ni dedi James Trafford wa kwakoda go post mo enso dia Leeds United anu yankoba anu so eba ne João Cancelo ne tu no awo baso na Barca da beche Barca but o munchen ye sisi Barca position pa anasa Barca situation enye sikasem muntie Barcelona situation currently enye sikasem better tactics in kakrabia yes Barcelona for it to me meet here and team mobaka and no da me baba katam say abranta ni dinade makani testation even ni move to Ajax no ade na ama deal ne delay yourself no ma agree bibia o ma agree terms ni bibia emom ne yes aka financial niam kakra financial niam kakra and your taxes are yes Barcelona for her to ye sa documentation ne panaka yes same document na ada happen to abranta ni dinade João Cancelo and it's a Barcelona for it me sa taxes details na and ye ebe delay abranta kakra somewhere maybe August and no met me we abranta ni there is João Cancelo in a permanent move to team no and it's about to test abranta ni Barcelona for and to be sign a contract new year pato enye sikasam enye sika Barca for etua emum taxes details kakra and omun super so mu wie omunya wie there abranta ni be siakan and ma Barcelona boboko no afa ma min kokuti Romero na we player ma Tottenham Hotspur we Argentina ni ba na no da mobaka ya se wono na ama Argentina for entime anti World Cup this answer sa ne cars ni ade omudidi se mo boss te ama blante de be Brazil ni ade kwa na reporter men se ka se ne deal to Inter Milan no yesin komedie no ma wie na direct contact and omnia brand and a half it womo agree on terms na yazi dia kapano Tottenham Hotspur so many internet me once a player we nanka Barcelona ana and committee menya koda we better Barca fortune chance kakra gentle Barca fortune chance na no da obeka mbaba kato se Barca for say kobase se bia omo center back ni bi kodia and omuni option bia se wo meko for branch ni dey kuti Romero better empebe e kasa de obi nyanko dia and omu hwanim se ni abrante no won benya abota kakra san na bi on be sign na wo so betima se na update meti ewo dwumade so Inter efonso ani abre Inter dia no wo so nyanko kurudu enti nkoba kakra ni na ma men ko Chelsea na yazi Chelsea edi nkoba kakra na akoda we ankasa de yesa Atalanta ana de bid ekoye na bid na Atalanta and so ade ekoye no yese o ma nyantum Leverkusen na ante Jasin Napoli ana fe tufe wo munyina ehia branche we na Karim Alebegovic wodun player yes born there wonim ni boye pa na onse anam so Leverkusen tino we of Red Bull franchise nem ofim kakra ka na tesa akoda de dia nyine enti born there wonim ni boye pa reporter mensa eka anso ni oye Bosnia Herzegovina wo mu player e Chelsea for anso din komam omo yeso menya Karim Alebegovic na tesa omo so atimi enya akoda no na omunya akoda
akoda we ya wo mu fi se ebeboa ye pa na tese Chelsea ene eba ne ntenteno a we ya wing back into or ya wing rather ebetimi aboa ma Chelsea anim ho ene man so atimi akoye e dia ma na ya se team ani dina di Bayern Leverkusen wo bu se bid ya beba no say enya dealer and as a bidder kama padia enya de say Alebegovic omonso ebeja akoda na man so akoba bia ene enkoba kakra so amenseka awo dwumade so ene anopa me ka che kakra enso edema na mame fro no na fe menko AC Milan na AC yase wo mudi nkoba kakra na akoda we ane yase woko Fran Ligan koda mu ho anana tese akoda we nsom awo toyes boboko na awdeta kwabna amenseka yase akoda no eba AC Milan na oba no nanka oba for the junior side no nkoda mu ho ana nanka AC Milan ede akoda ne ba ne din ade ade se Sakon Jawara na yase saadu no ewie ya pepepe ana opanya ne din ade Robin Amowem aka to mo sa akoda ne ba ya mo fa ne mra senior nim wo na me bo ma ne man so nkoye enfama AC Milan ne reporter men sakane na kwabena nsem na mframam si yase Chelsea epeso mo hijack Bruno Guimaraes deal no to Arsenal ene ye deal la nkoma kakra men seka be medi nkoma akwa emuye pa kwabena yase nya de se Chelsea ebe saade no because sikasem no ene akoda na nkasa na adwene be bia wa determine dia fa no wo mo mpese be ye bibia nti no sansem na na mabonte ade no do so mu nyom pebeta nya deal la Chelsea di die tire enti Arsenal form ade na omo nso hwese bia ne ma betiba koye dia boma ene reporter men saka na unayamre enso akasa ade afa kana to ho wase oye so talented na oye young player na u developing here obetimi abwa ama Aston Villa bobo ko de ma tiba koye e de ama manti sisia de ye player no wanya kwa ne sa na yase Italy for enso he say Alexandra Del Piero woman so betimi de adwuma no e de ama Del Piero esan se kwabra ya kan se Alexandra Pelo wo mo se wo mo he e coaching job na ba beton pan na sisia kwabra obi ani hobiem enti say nya Alexandra Pelo hwan biem no mo de adwuma no be ma no omo kinko mani anka Pep Guardiola na anka yeso omo de adwuma no be ma no se na no do mo anka sa de mo de Bruno Ivan Gattuso ana ja Gattuso de ekowo ho ana omo so da bi dia de Alexandra Pelo ana omo so he say Andra Pelo enso atimi ba be fa adwuma no de na chese ene man so atimi akoye e de amom nti Andra Pelo enso na omo de adwuma no e de man minimara se bia obetima ye ne kama de amom compared to Pep Guardiola dia na chese ade no say omo say option na si Semansino Roberto Mancini Mancini entiminye sisi ana some person mu change star na kakra hwe baby omo de kona ko kwan omo fa so de adwuma no e de ma Gattuso de na nkom pese omo change from the old star no kakra na nkom blended with the current football star no be amfa elinti no omo Pep Guardiola no na nka Guardiola aye ne sa new star na but amfa nto omo se bia Andra Pirlo na ebi obetima ya adwuma no enti no nso nkomo kakra no nti kwabena mawie bazenka wo de Mancini si wo now the Pirlo si wo dia obviously yeah Mancini so pa because eba no club side wa achieve and eba national team side and nso no wa achieve enti I think nanko no nya bad but almost almost a new cycle okay. for Italian football. Okay, that's okay. the nso nya bad okay maybe na yesemu ye wie Lecra ye wie o mo wie Lecra ye wie kwabena na so on the on cast obebo ba bia nti kwabena ye wie ye ka say ye betimi confirm say nyame adoma next season Maxim Lecra say kan according to Garbage Ram say Maxim Lecra yes say kan dia ma Chelsea from Crystal Palace ye wie oze ye wie say somebody key goes na say Harry Maguire crazy akan oh asembe na okay ankosi Harry Maguire crazy akan man Lecra na Lecra den anya ko na ne ye hwen World Cup na ze nyo nya France chiro ada o mini England bo na na say ni England o mini England bo say wa wini ma say bi dada na season bedo na okay we dey had you Maxim Lecra it you say the medium person me wan say mo wie deal no it we dey tio
How no crowd your friend as assignment. Momo dear, dear. Yeah, dear, yes, you have catchers on one yard. Tomato catchers on one yard. Teacher, so, or comes on one yard. Oh, at a point, now go Yamagua. Oh, natural, but also know you were not a team player. Any problem. Any problem. Say, yeah, the near pan say, Maxwell Lacradiano. Mumba confirms our video about butchers. And one and me petty. Cha 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 cha. Just be leaky goose rough. Mukoto Lady Euro. I must say Lady Euro. Best defender. Yet, yes, Wadani. Mahakuto bit Yanko. Minue. All right, the encouragement, the insurance of 4.5 NT.